inhlalo injani? Inhlalo la sihlala khona ayikho right. Kunalabantu ekuthiwa amabongo. Yabo abahlukumeza abantu. Ngangokuba uyakunikeza into yokubhema athi uyafuna ukubhema uvume nawe akunikeze kuyithathe awuyithatha ukunikeza like engathi uyakupha kanti hayi akakuphi yabo uzothi masuyibhemile leyo nto awunamali awunalutho aveda afuna imali yakhe usuqedile ukubhema uthi awunayo imali siyasuka lapho uyakuthatha ke ngenkani bekuthatha ngenkani uhamba nawe kuyise lapha koJantshi afika akulokho nje alale nawe nabangani bakhe ke belokhu bebizana oze bebe baningi bancane kulala nawe over hundreds abantu abangalala nawe lapha bamabongo bonke akekho ozokusiza abantu basekhaya laba esibhema nabo lento abasizana yabo ngithi kuthiwa ithathele into yabo ithathele into yabo kuze kuse abantu laba ngangokuba nje kunengane ade beyilokho nje ade beyirape ensukwini bayirape longane imiguli ne-TB bayirape baze bayigwaza yashona lo ngane yabo istory ke futhi siphele kanjalo ngoba ngisho amaphoyisa metshelwa ngendaba yalapha awakwazi ukubabamba yabo mefika behleli bavete bengene lapha emgodini wabo lo mnyama umgodi lona uyingozi wakujantshi amaphoyisa awangenike lapho ngoba nisekafaka ngishintsha inja le yamaphoyisa ayifaka yangabuyi inja abekho right laba bantu zinqunywa amakhanda yekwe nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi ndaba kawulalele lo muntu omemezayo omemeze ngathi uyakhala uyalila uthi igula likaJama lichithekile awunina bendlovena amandla awunina bombhudu bomvu bathushe ngegazi awunina besiqhwaga amadoda bathi siyadla sidladlobele sibeke isihlangu emadolweni lonobingelelayo nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka kwaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mawungakubuya yaqala lapho kuba ingxenye yohlelo lethu siyakucela ke ucindezele usubscribe button ucindezele nebell ibell yokubeka emathubeni amahle ukuthi uma kunesiqephu esisiposa yobe sikanqaza ocingweni lakho siyabonga kubantu asebethe subscribe sibonga kakhulu siyacela abantu bejoine ne-membership i-membership i-20 rand izokwazi ukuthi silekelele ekutheleni sisiza abafowethu nodadewethu nanokuthi kuqhubeke ukusiza size sihambe siphumele ezikoleni sihambe siyokhuza izingane ukuze zingagcini zwele ezidakamizweni siyabonga kakhulu bafowethu kulabo sebejoinile namhlanje ngiliphethe uheheba lami labantu okuyibona sebethe bajoina ngabe ngiyababiza ngamagama abo Kosazana kunjani? Ngiyaphila. Awukhuluma uqinisise nje ungesabi. Yebo ngiyaphila. Yebo ngiyaphila. Ngifuna imoral mfowethu ngifuna imoral kuwena. Akuthi angizokune moral kanjani mina. So connect kumina. Yabonga ngoba lokhu uthi mawukhuluma ngithi ngiyakuzwa ngisuke ngifuna uconnect kumina. Hayi ngivele ngibe isidumbu nje uthi ngixoxele. Okay. Awubingelela ababukeli lapha nabe Mp TV1 ekhaya uthi ubingelela nje uzazisa ukuthi intokazi ubani igama layo mina igama lami Sanibonani Sanibonani igama lami ngulungile Shabalala ngisuka kwaMashu kaBhiyo Mdala kodwa sengihlala la eThekwini emgaqweni ngenxa yama-drugs ngenxa yeyobisi okay manje uzobuka ngathi uyesabe yazi ungakhuluma ubuka ikhamera ngeke uzuconnect indaba izohamba enqamuka uyabona nje obade ukhuluma uxoxela mina qhubeka wenza njalo ikhamera izokucosha nje makucosha ngendlela thizeni this is how I ended up in drugs okuhlelo lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abaseyidakamezweni basuke bezosixoxela kabanzi ne-background yabo ukukhula kwabo lento eyagcina i-turning point noma lapho khona okwajika khona izinto sifuna ukubona lapho kwajika khona izinto okwenza kugcina ukuthi umuntu ezegcine ewele idakamezweni nokwahamba kwamkhipha ekhaya nje straight so awusazise ukhulelephi uhlala nobani ekhaya ukuhamba kanjani mina ngikhulele iqinisizwe ngikhulele kwaMashu ngihlala kaBhiyo Mdala uqala kwami idakamizwa asifuni ukugxuma uhlale kanjalo ayiphelele manje njalo
Okay, ngiyaphinda lokho. Ngifuna umuntu ozobuka i-episode yakho azalwe kabusha. If uqhuma uhlala engenene ezidakamizweni. Akhonto abazali abangeke besayithola. Sifuna ukwazi ukuthi ukhule kanjani. Ukuze uma kunengane esibona ibehavior njengaleyo isheshe inqandwe ukuze ingagcina nayigcina edakamizweni. Thina sifuna umuntu eqhamuka esehlala esigamekweni. Sifuna indlela nje ukhule ngayo. Okay. Uqala ukukhula kwami ngikhule ngiyingane ehluphayo yabo. Ukhulela kuphi bekubo? Ngikhulela kwaMashu kaB. Ngihlala noma mkhulu wami noma wami. Yabo. Ngifunda eprimary eThandokwazi grade 7. Yabo. Ila ngiqala khona izinto engekho right ka grade 7. Ngaqala ka grade 7 sinomngane wami. Umngane wami kubuka kunepa. Umngane wami nokuthi atshontshe imali kubo atshontshe nogoloko iSminoff. Okay. Mina njenge-interviewer njengamanje uyongixolela futhi ozongitshela indaba yokumsangana ukuthi ngiyaphazamisa noma ngenzani. Into engiyipick up njengamanje wena ubunomngani okunethaveni ekhaya kubo obekwazi ukuthi antshontshe imali antshontshe utshwala. Shuthi izinto iqala lapho ukuthi zonakala. Shuthi uma kunomzali odayisa utshwala ngenhloso yokuthi ingane ziphile kumele beyiso ayigade leyo nto leyo ngoba le nto ingabanga lithi ingane yakho ifake ezinye izingane enkingeni naye igcine senkingeni. Okay, njengamanje niyakhula nina nizingane nika grade 7. Ngiqala le nto le. Siqala le nto ngangokuba yena ke umngane wethu ngeke ngize ngiqambe amanga. Lokhu yena okunethaveni kubo akayisebenzisi lo tshwala lo. Ubengaphuza utshwala. Ubengaphuza. Umetshontsha imali enzela thina njengabangani. Yabo ebanganini bethu mekunabangani abawu2 esabafica bephinda grade 7. Yabo badala kunathi. Yabo ngokuba laba thina sibabona njengokuthi osisi abadala bangakwazi ukuzivikela nala esikoleni bangawuzivikela kubantu abayiqwaka naye ethenga lobo bungani ke ubunjalo. Yabo ebanikeza imali asinikeza lokho lo sophuzeke thina sonke yena ngawuphuzi. Yabo ubani obephusha indaba ukuthi awuphatha ugoloko lapha ekhaya okade ephusha umngane ethi kuthiwa uphununu bongeke yena obemdala vele yena obemdala benalo uthuma kunde bemtshela ukuthi akaphathe utshwala njalo ngolesihlanu. Menza show njalo ngolesihlanu. Saqala ke saphuza lo tshwala ke kwalandela ke kwayilento ekuthiwa iglue. Saqala ke sithenga iglue nayo ngoba idayiswa ke kubo. Abasithengela esikoleni njalo ke iglue sisebenzisa. Ngesikhathi usuqala indaba zotshwala ubuthi uma ubuye ekhaya udake wathini umama? Ufuna uqama amanga angithi uma ngiyazi ukuthi akekho ubuya ntambama umsebenzini ngifike ngibuye ngingene ekamereni ngakhulumisi umuntu. Ngifike ngene ngikhumule i-uniform ngifake lapha ngiyazi ulesihlana ngithi ngeke beze benake. Ngigibele empedeni ngilala bengaboni ukuthi khona into engiyisebenzisile ngobani hayi ngibuya ngempela ngidizi ngidakiwe ngibona ukuthi ngeke ngikwazi ukuhlala bazongibona. Yabo ngizama ukuyifihla ngilala. Yebo lonto hayi saqala ke sama kule ndaba yalutshwala lo sesiyaqala sesibone ngathi glue right. Sesiyaqala sesibhema lento lekuthiwa iglue niyibonaphi niyifunda ngobani? Iglue sayibona kwabafana basesikoleni beyisebenzisa ezizwana nabo. Yabo nathi ke safuna ukutesta ngokuthini ke nathi sithanda izinto. La ukuthanda izinto sayisebenzisa iglue. Ngayiyeka ke glue sengizodlulela ka grade 8. Sengiye John Dube High School. Mengifike high school ngafunda ke khona ngaqala ke high school ke sesihamba lezinto lezi ekuthiwa ama-show lobuka labantu abadansayo yonke lento. Hayi ke ngaqala indaba zomathandana ukujola khona lapha emdansweni lapho. Thandana nomunye umfana owangasekhaya. Yini wayeyipantsula? Edlisa amapantsula kudala ngiyazi leyo nto leyo. Ngathandana naye lo mfana lo. Shuthi kwenzeka imistake ke ngamitha. Wakhulelwa.
mengimitha ke gcine kuvela ekhaya. Okay. Yabo mekuvela ekhaya angibuza uma ukuthi ubani ongenzile kanje ngamchazela kuma yabo mekiwa kamfana kwaba yistory ke istory kanje sifuna ugcuma uhlala story umfana ke useyaphika. Okay, wena walala nomuntu wena maqede waphika if njengamanje makhona ingane ebukela le episode le mele yazi ukuthi uma iyenza imkhuba ingayigadi iyenza izinto zabantu abadala isikhathi singakafiki izoyitholisa enkingeni yokuthi efana neyakho izoyitholisa enkingeni isikhulelwa umuntu ephika ingane ngoba mhlawumbe kwanayo ngoba ephika ingane nje lo ubungane naye akazazi wayenzani sabukushawa kubo esaba zonke lezi zinto yabona nje ichaos nangu umfana sephika ke yebo wayiphika ke ingane umfana wabhlungu kumina ke ngisikhulunywa lento ekhaya kusekwazi abhlungu lento ngoba ngiyaqala nokumithi samncane uyaphikwa siyakhulunywa lento nami sengiyayibuka. Okay, wena wawuqala yini ukuya elaweni wawuqala ngayo lo mfana into phona yenza ukuthi aphike yini kubeni kuwuye owaqhekeza iyona ke lento lene exaka abantu abadala yabo ngangokuba kaze wasuka umsindo kaXatshana ababona abantu abadala yabo ngasazwana ngangenelwana umana wa decide ukuthi hayi uzozondlela ingane uzoyibhekela ingane yakhe ayinkinkinga hayi ke emva kalokho ke ngasala ke ngane stress ke ngacabanga ukuthi fanele ngenze njani ngoba sengibukaniseke nabantu la ngasekhaya ngimncane hayi ngaqala ke ngabhema insango. Okay, ngabhema insango wathina wathi uma ngibuyele esikoleni kumele ingane inganceli ibele lami kumele inceli ibhodlela yabo ngibuyele esikoleni hayi nangampela ke ngafika isikhathi sokuthi ngimzale ngasheshe ngamzala ngo7 months yabo wayi premature okay ngamzala ngahlala kancane esibhedlela uma wangilanda sabuyela ekhaya misibuyela ekhaya ngabonda kancane nengane sathi mamele ngibuyele esikoleni ngabuyela esikoleni mengibuyela esikoleni ngisanakho lokho emqondweni wami ayakapheli lento eyenzeka kumina ukuthi lengane yaphikwa hayi ngisuka esikoleni ngibuyele enkwilo ngiqale ngibhema insango mengibhema insango ngasekhaya kunobhuti oyidayisayo yabo mase ngibuya ntambama njalo esikoleni nginawo 10 rand ngidlule khona ngibheme khona insango ngolunye usuku ngithi ngiyafika kalobhuti hayibo insango isibhenywa ngenye indlela insango abanye mebeyibhema bayayivuvuzela emhloshana yibo iyababamba futhi yabo ayimengithi ngiyambuza yini ke lemhlophe eseniyifaka manje athi hayi akuyona kweyingane lokho yabo hayi ngingayinaki khona umunye ubhuti wangasekhaya ke akayena akekho straight kanja uyistabana khuluma konke kuyaqonda la ekhaya ikhinde satshawo la ekhaya nayo yayibhema insango shuthi ngelinye ilanga angihlebele athi malu sengizwile mina ukuthi lento lena iyomalini le mhlophe asihlanganisele 10 rand yabo shuthi 20 rand yabo sihlanganisele nangampela lento naye ayisivuvuzele ayishuka ivuvuzele agoqe ngoba mina ngangakwazi ukugoqa agoqeke sibheme hayi ngizwe lento ukuthi ayiyangibamba yabo hayi ngifike ekhaya ngikhumula uniform ngiwashe hayi ngilala njalo uma ayisafika hayibo usisulele hayi cha uyalala bo kanti ayisekuyi iyona lento lengiqalayo ngelinye ilanga ngithi ngiyavuka hayi angisekho right emzimbeni ngiyezwa ukuthi hayi angisekho right mengabhema lento ngiba right yabo kanti ayisekungena kwami-ke kuyileli drugs ngangena kanjalo-ke yabo kahle akekho umuntu owanforce ukuthi ningene nangena ukuthanda izinto nokuthanda ukuzwa nalobhuti nalo mnganami lo siya yabo uyena sangena njalo ngivele ngumuntu owayengekho right nala ngihlezi ngicabanga lezi zinto lezi yabo ngitshela ukuthi idakamizwa izongisiza manje kwenza kanjani ukuthi khamba uzuphuma ekhaya ke manje uzophelele emgaqweni ngoba usuhlala nje emgaqweni usengozini yokudlwenguleka usengozini yokubulawa okay
ya kufike lapho kufika ngizwane nomunye usise kuthiwa uMampururu ngasekhaya. Ubani? uMampururu, ambiza uMampururu. Mampururu. Yeah. Yabo ngizwane nayo lo sisi imdala ke kunami. Yeah. Yabo uhlala kubo kubuyena orentisayo. Yeah. Ngisuke mina ekhaya senginomvakashela yena njalo nje nawe uyabhema bhema senginomvakashela yena. Yabo sihlalele naye mengifika yena unendoda yakhe. Indoda yakhe inomngani khona la. Ihlala nomngani nayo kaMampururu bawu 3. Yabo mase kube isiqashi ngaphandle. Bahlala kuThuru umbona. Lo wesithathu akanantombi. Okay. Yabo lokho ngivakasha ke lo wangishela ke lo wesithathu. Shuthi ke bo2 njengoba abangani bayavuka ebusuku bojontshwa emzini le yabelungu. Yabo angithina silakayo kaMashu. Yabo bahamba baya koNewlands bayogqikeza koNewlands. Agcina ke nami sengihlala lana ngingasagoduki ngingasaye ekhaya. Ayiphelele ndaba wakushela kwenzakalani emva kwalapho? Okay, ngithi ngisaya khona lapho. Okay. Sengihlala la kaMampururu ngithi. Lo mfana waqala ke lokho engishela ke ngitshela ukuthi uyangithanda. Hayi nalo sisi wangitshela ukuthi umuntu oright lona yabo. Ngizona nomngane wakhe ngeke nje angenza into erongi yabo uyamazi. Hayi nami ngicina ngivuma ke ngoba yena lo mfana umengayibhemi unga. Umebhemi ingidi. Yabo mase ukuthi indoda le yalo sisi ibhemi unga straight. Kodwa icala benza icala elilodwa. Abavuka bo2 ebusuku bayotshontsha. Bolunye usuku mebevuka beyotshontsha bakanti bazoshaya umuzi wephoyisi. Abazi bawufica isikhwama esikhulu esigcwele ibhamu. Akunama rifle awu2 nezincane ezo3 ezoyibhamu lezo. Bafike ekseni ke intatha abanokhe zivula isicapha. Yabo bangivuse sebeyidlala ngazo lezi ibhamu. Ayibona ngiyathuka ukuthi ayibo sekudlalwa ngeibhamu la endlini. Ayibo yini le? Movie sebekhombana ngazo sekumnandi ayibo. Ngisatha lezi zinto lezi ayibo isibenenhlanhla abangichazele. Sishaya umuzi kanti shithi umuzi yabo wephoyisi. Yabo kanti kunebhaya labo ngasekhaya nendawo ekuthiwa isempohlweni kaA. Yabo leyo ndawo leyo banebhaya labo umuntu othengayo izinto zabo ezitshiwe. Shuthi behambe bombeke lo muntu bemtshela ukuthi banezibhamu ezingaki ababhayiza ngayo. Kwaphela lo muntu lokuqala uyinkabi. Bamtshela athi lo muntu ayike mina ngifuna esisodwa isibhamu irifle. Yabo bamlethele irifle sebemtshelile ukuthi zigcwele ikhwama lapha ibhamu. Yena athele icele esisodwa. Hayi bahambe labafana ke bomnika esisodwa isibhamu. Hayi ke nathi ke sidleke le mali yalesi bhamu lesi sambisiya kaMeshent. Yabo akuphelanga ngisho isonto. Salando. Kuphelanga ngisho isonto. Sizwa leyo nto leyo sikaMeshent kuthiwa hayi amadoda agcwele igceke lapha kaMampururu. Kufunakala thina wonke lawo madoda ahamba ngekinopho even since iyengena kinopho. Even elincane agcwele lapha igceke aphethe ibhamu wonke lamadoda lawo afuna bona labafethu osiphiwe. Yabo hayi sixakeke amadoda kanjani ngoba bayazibona abanacala. Yabo hayi mhlambe yileli iphoyisa kodwa lingafika na ibatrayisa kanjani. Yebo hayi sihambe mesihamba sihlangane nesiqashi sakhe lo sisi sithi ningasaya egcekeni bagcwele igceke labantu bathi nje bafuna nina siphiwe la abantu akubona abantu aba-right. Abuze lo amaphoyisa akubona amaphoyisa la bayagxapha abantu abangenangqondo. Abantu nje wabona ukuthi abantu ababulali ningayi. Yabo ayisithina ke yasamantombazane sizohlala kwenye indawo la ngasesikoleni isibuke ngoba ilapha ezantsi yabo. Bese siyabuka yina siyabona hayi ngaba abantu bagcwele lapha nemkhaba hayibo hayi uSiphiwe athi yena uzohamba. Athi lo mfethu naye nami ngicela ukuhamba nawe Siphiwe lo khona uxolana athi sala wena ngizohamba ngedwa mina ngifuna uqale ngibambe yabo mase ngiyabuya ngiyalanda. Yabo hayi uSiphiwe ayithembe kahamba behamba akasabuyi. Ngeke bafethi nasi isikhathi sami uSiphiwe akabuyi ngabe labantu mhlawumbe inganye abantu sebeyenzakalisile. Yabo sithi hayi asambeni sonke sobathathu. Hayi
athi lo uXolani ayingeke nina namantombazane kuzongena mina kuqala umsangane engabe ngena amantombazane phela ngeke bewenze lutho thina sasisoyibuka lento le nina mase niyabona ukuthi awunabo sisibengabe mhlawumbe mase niyezake yabo hayi ukuthi kuye nina kuqala ngoba nina mhlawumbe enifunakalayo yabo hayi ke bye nathi ke sesishawova lokuthi ayingeke nathi asilandela ababuyi kanti abantu bahlalisiwe la endlini uyashinda bese siyafika angene egcekeni awe ma ilo muntu esimaziyo odayiselwe irifle uyena ohamba nalamadoda wonke yabo sayibonela nje kwezethu ukuthi okay lo sekhandile istory nalabangani bakhe ukuthi kuzolandwa lezi ibhamu lezi sebethinika abangani ke la ibhamu zabo lezi vele phela bazosho njalo ibhamu zabo lezi nithathaphi hayi bayasho ukuthi phiwe lezi ibhamu lezi uyasazi nje malume thina sitshontshe la endaweni sitshontsha le emajalidini kwashakwasha ngeke silahlekelwe ibhamu nani nibe nebhamu nje yebo lonto le hayi so senze njani ngalabantu senze njani ngalabantu manje yabona uMampululu ulokho ekhale ngalobhuti ukuthi awu kodwa ngikuthembe kanje sibani bani futhi nona sifebe thini yabo umthembeni silahlekelwa ibhamu amadodenda atshotshela ibhamu asitshontshela nozona umthembeni man ukushaya ikhanda lokho yabo bonza ishubile ngilokho ngiqobathula yabo hayi nangampela ke kuthiwa hayi sihamba nabo labo lamantombazane senze njani ngawo athiwa hayi nabo asambe nabo ayibambe nathi sonke ke sibela ngemuva le veni yabe incane ke sebehlalise lapha nendawo ezipintshile sihamba sonke esihamba siyapi siyala ehostel eMpohlweni kunendawo eyubhuqo ekwazi ukuthi ingene imoto yabo kiwa lapho eBhuqweni ngitshentsi mina mhlawumbe kiwa lapha ngani yabo ayikiwe eBhuqweni la obala abo nje ubhila ngasekhaya mawuwela isehostel amawela ihostel uyibuka kanje mesifika ke lapho yazi kunesibhamu lana engasasichazanga esisodwa esashoda esasinikeza umeshenti wangasekhaya wasinikeza imali encane mhlawumbe 300 enye imali soyithola ngokuthi siyabhema yabo sinika into okubhema lo meshenti leyo kumele kulandwe kuyena isibhamu sesihamba nalabantu samfica engekhe la kanti la eThekwini uzoskora yabo nhlanhla leyo akekho kathiwa hayi sobe simbone sesiphuthuma phi eBhuqweni ke manje besiya la eBhuqweni kanti la kaMphela ndaba kuyophela khona indaba ke la yoqeda ubufakazi la hayi ke sekuyafika ke la kuthiwa hayi amantombazane lawo ake siwehlisa phona hayi kathiwa laba vele izingane lezi azazilutho basehlisa endleleni yabo bamangala kodwa nje sekuseduze la eBhuqweni basehlisa endleleni safuna ukwazi ukuthi hayibo laba bona bayiswaphi hayi mesilandela kancane hayi kanti hayi bayiswa la eduze eBhuqweni safike sama lapho sabona behliswa ke yabo bashawa ngempama najwayela manje ke yazi indoda kumele yenzeni ama lamadoda wonke akhipha ibhamu yes kathiwa ke umuntu uzoqala kubaleka qala wena noma lo ayisiphiwe hayi ngiyaqala so hayi ke ndoda ke uzobaleka ushonele mawubaleka uzobaleka ushonele ngalanga ngakuthina kaBhi yabo uphuma la eBhuqweni uphumele emgaqweni ngabe kaBhi bathi akabaleki sekugcwele abantu kuyabuka yabo ngoba bayabona abantu abaphethe ibhamu emini kanje hayi ke baleka ndoda ewathi uyabaleka basho bamshaya nje kanjalo walandela nalo wesibili uXolani bamshaya inhlamvu yaphumela ngala ngasehlweni yibo siyayibuka lento yenzeka kanti hayi baqeda ubufakazi vele ababona abanikazi bazo lezi ibhamu lezi bayalazi iqiniso yabo bayidubula ingane zabantu thina ke sinda ngokuthini samantombazana yabo ayike uma Xolani nasazo wayesezwe ngani lo engithi wayezwana nami ubhema ingidi angazi wayesezwe ngani makumakho inyanga yabo wafika uma wakhe wafika kuqala mithi wafika uma wakhe bafikisana neambulance yabo kabe kufika nemoto eyidumbu yabo
ayo maxolani wathi cela ningabathinti kuqala yabo abasebenza ke abagcoba lezi zinto uthi abenze lento abantu abami nibalandele banilandele yabo yes ayina ngempela ke sesishaya ovalo ke thina ukuthi mhlambe labantu bazoqhubeka belandele mina noma Mpururu ayibo lonto lesenze njani mesithi sangena la ngasekhaya kabi hlangane naye lo mfethu ubeshete sebuyile eThekwini useyizwile indaba useyiphethe impahla enkulu uthi nje bafethu naye nibanike nibanikeze asiyazi mina senze njani sizabe zonika labantu lento senze njani Mpururu balo sigibele sambe eThekwini esigibela sifika la sifikela khona le ndawo lethu semaskani vele yena uyayazi maskani wayevele yazi mina ngingayazi bayazi ngaye efika la emaskani abuza ukuthi abuze kulaba bamabongo kulaba badayisayo singayidayisa lento le bebethi ngiphethe into enjena amantombazane spam aya kwabe neqiniso lo oyedwa wabo kasithathe asisela eSan George sadayisela elinye ibongo ke lasinikeza 800 yabo kwangafani ayilo mali ke silokho sidla kancane silale shelter yabo sidla kancane silale shelter yabo kwazi kwami itheku ke lokho ke sekunzima ukubuyela emuva sengiyasaba sisaba ukuthini mesibuyele emuva kuzofunakala lesibhamu lesi okay amadoda la agcina wenzakaleni ngawo lamadoda lawo angifuni uqamba manga ngase ngizwa ngendaba ukuthi kagcina bedubulana bodwa yabo nje lento yenziwe lo mama lo athi yona yayisebenza ngoba kuthiwa basebebulalana bodwa kuthiwa wena uthi asibulala abafana nomunye athi wena uthi asibulala abafana so nje kwenzeka into kanjalo sesizwa ngamapharasi lokushini lokugibeleza la ukuthi hayibo abafana ngale babulalana bodwa ehostel Ebo manje sina sesiyasaba ukubuyela ngale yabo Mpururu ke yena ka ngifuna uqamba ngwagcina ihambile ubuyele emuva mina ngaqhubeka ke ngahlala la naye aqala impilo le yala eThekwini manje ugcina kanjani ukuthola usumuntu manje odayisa ngomzimba lapha okay yaphela imali le yespam yabo ahlangana nenye ingane yakhona la eThekwini athi uzolokhu uhlela emaskani ugcina udlala abantu yabo ugcina ulalwa nange-drugs yabo zama ukuyihlanganisela ugel yabo ngithi mina kanjani athi asihambeni mina zokukhombisa yabo siphumeke singaphandle esiphuma-ke kanti siyala emgaqweni-ke wasembilo la embilo athi ngathi singaba nenhlanhla ngithi mina yana athi kunomunye umlungu lana onokufika athi ufuna 2 amantombazane yebo lonto leyo lo mlungu loyo uyakhokha 2 clipper yazi lapho ngeke asenze lutho uvete nje afuna nibe nqunu yabo nimthintene kanjani ni message kuphela nimthintathinte akafuni nje ukuthi akulala nani kodwa emva kalokho 2 clip aza akaqedanga ngempela lo sisi usuke eqhamuka umlungu lo waleyo moto esasho nje hayibo bangazi ukuthi angazi umembiza njengoba ekhuluma ngayo usuke eqhamuka ngempela ethi nje 2 hayi sagibele emotweni saye lonje yabo esifika ke lonje akhokhe lo mlungu lo singene eshaweni sigeze mase siba nqunuke simthinte aqedeke lapho ngemthinta nenzani unqunu naye inqunu yes niyamotoda yabo induku imile noma imile kodwa akafuni lutho ufuna ukubrushwa nje simbrush ufuna ukuphululwa nje kuphela simbrush abe right ke antshela mase right ke agqoke asinikeze imali zethu 2 clipper kusambe bathi ayiyona indlela ke lesiphila ngayo wathi ungayitsheli ke sisi ukuthi hayi mhlawumbe sobonke sobathola benza kanje bakhona ke bazofuna ukulala nawe yebo lonto leyo oqala wamthola nje kwabanjani bangasitshela experience ngokuqala oqale ngamthola uyena lo nothi umlungu phela sengisho oqala kuyena owafuna ukuya enkonzweni abanye umuntu
umtholo omunye engamtholo oqala ngifuna uqama amanga akasheshanga ngithi ukwazi ukuthi kuthiwa i-round eyodwa umuntu adonse ubone ukuthi ayingeke akusayona phela i-round eyodwa lengathi khonto ayidlile phela mana ngitshele ekuchazele mina nge-round ngomzuliswane umzuliswane ukuthi uwenze ufike kuvuthondaba i-round yokuqala-ke leyo uwenze ufike kuvuthondaba okwesibili i-round yesibili leyo umudonsa noma ungadonsi uma ungakayivuthondaba i-round eyodwa leyo it's not about ukuthi kuthiwa ngoba udonsile mhlawumbe useshaya 5 cha angeke umuntu uthi uyamtshela ukuthi ayingeke phela mfethu ungeke phela wena usenze i-round eyodwa phela fanele u-ede imali utakugolozela yibo phela imali yami lena akumuntu omnyama imali yami le mina ungitshela ukuthi ngingakacami sengenza i-round engaki ngithi awungazi udonsa isikhathi eside kanje uyabonakala phela wena ukuthi ungekho into edlile akuyona inkinga yami phela leyo siyaqabana ukuthi letha imali yami hayibo ngiletha kanjani imali yami pho usulalele nami yakoloza yini wena sifebe yakoloza yini phela mina ngeke ungitshele ngingakaqedi ukuthi fanele sengiqedile i-round ngingakacami hayibo sesibanga ukuthi akakacami-ke manje mina sengiyabuka phela ukuthi ayingeke isidlulile phela lento le umuntu usedonsile hayibo udlala ngani umuntu oqala lo wamthola udonsayo hayibo ngasho ngathi angeke ngiyimele-ke mina lento le plus abafuna ukhokha-ke futhi yabo nakhona ugoqile lapha nakhona ukuthi ukube lo 50 rand umuntu omnyama hayibo akayibo manje usho wenza kanjani wahambe ngaqedile lokuqala hayibo wagcina ngigolozela kanjalo-ke wagcina naye ebona ukuthi ayingeke sekuyisono waqhubeka ngoba phela ngiyamsaba waqhubeka wabona ukuthi hayi sekuyisono ayisho ukuthi hayi sisi wami mina enginenkinga hayi wagcina engixolelile hayi wathatha isikhathi esingakanani side kakhulu wesuswa ngamanzi abilayo hayibo experience yakhe yokuqala-ke leyo so manje uma ufika utshela abanye abadayisa bathi uma ufika utshela abanye abadayisa uthe nansi inkinga hayibo kakumele abantu nje ungavumi umtshela ede imali-ke at least ngithi kanjani mina ngibona ngimathi kodwa ngeke wena bathi bekuthathe ngale height yakho yayibona umuntu akugolozele and vele ngempela-ke iyangifaka enkingeni lento yokuba mfishane umuntu vele ubone nje umatindana ingane adlale ngami yabo omunye ngazangiklinye lana hayibo futhi sekwenze njani emaklinye umuntu hayibo omunye afike kumele okay akunikeze imali seyalala nawe usekwenzeka lenkinga la sachama usufuna imali yakho usefuna imali yakhe wena useyakinya-ke manje ufuna le mali senyalwa kwebe kwakwehlela lokho sekwangehlela lokho iy'khawu ey'ngaki awusibalele ngey'nkinga osuke wabhekana nazo khona lapha ekuthengiseni iyona leyo ukuthi ngake ngahlangana nomuntu savumelana ukuthi okay imali u-50 rand ukuthi senze lento okay-ke wanginikeza-ke imali ngoba imali kuqala ngoba ngiyazi ukuthi imali uzomjikela lo muntu hhayi-ke senze akasachami kanti wona yini nani bengachami ngoba hayi ngephe sho ukuthi wena usuke enenkinga abanye bayachama hayi ukuthi bonke yena usuke phela abanye badla lezi zinto lezi ukuthi umuntu afuna ukudonsa udonsa uthengile kanti uyahlala umuntu ahambe othenga leyo nto leyo ungazi ukuthi uyithengelani lento le ngobani igcina imfaka enkingeni umuntu uma efaka wena enkingeni sekumele umuntu okay qeda phela mfethu hayibo phela ngeke ungitshele ukuthi ngiqede ngikhokhile la awufethu ukhokhile la kodwa phela uyasetshenziswa kanje ngesikhathi yayibona nto le okay mana ake ngibuze wena isikhathi esifishane khona lapho uma uthengile noma isikhathi ekumele sibe normal umuntu uma ethenga kumele kube isikhathi esingana ngenze lababukeli besilisa abasemakhaya nababathengayo umuntu engahambi yokhipha unyawo emgaqweni ezefika impela ezozenza indoda emgaqweni ezechathela ukuyothenga emgaqweni
isikhathi ezi-right isikhathi esingakanani isikhathi nje esisheshayo esi-safe for ibhizinisi lakho esi-safe futhi for yena ngokucabanga ngakho nje kumele kube indoda idonsa isikhathi kangakanani lapha makuthengwana 10 minutes ncane kunabantu abashayo 3 minutes mina ngicabanga kodwa ukuthi ngicabanga umuntu mayethenga kusuke ngesukuthi enjoy so ukuthi ikhiphe lento emhluphayo yena mayesafuna uku-enjoy uyaganga ngaphandle mathi mhlawumbe ukuthengela whole night ngoba nathi siyayifaka enkingeni khona ngisho abantu ukuthi uzoyikhiphela into zakhe eyibona into ukhiphela amabhadi akhe ukhona nokwadibana naye noma khona ne-story okwasizwa njengaleso ya ngike ngizizwe kodwa angeke ngiqama mangise ngahlangana naye umuntu angitshela leyo nto ngizwe ukuthi bakhona abantu abasuke ukuthi mhlawumbe asitheni meboshiwe kade amgcina umuntu esifazane iyibhadi into enjalo yabo ufanele alale noma inobani angayi kulala nethekeni yakhe ayithandayo yabo athenga umuntu emgaqweni uzokhipha yonke leyo nto wena futhi ke manje manginomuntu ofika azokhipha ibhadi kunina njengabadayisi basemgaqweni bese kufika futhi omunye umuntu othi yena uzokhipha into emhluphayo uyabona ukuthi manje lona uzokhipha into emhluphayo ngagcina ecosha into eyibhadi angisile inkinga yona le nto ngike ngazi ukhala ngomunye kwafika endlini yakhe wafika wathi fusak mase kumela kwakwenze njani la kwenzakalani loyo ke wabo umuntu othi ngingafike ngisahlangana emgaqweni uyangithatha ngise endlini yakhe uthi ayena ngeke azakhokhela amalonji nayo indawo eyibona into lesihambe ke siyafika ke endlini yakhe ke okay mesifika khona ke angithi siya ngokuthi cash iqala athi nawo ngingangakhokhela kanjani singikulethe ngisho lana endaweni yami ngaphela kulula lapho ukuthi ungangibizela ngisho amaphoyisa yonke lento le ayibo awungithembi still yabo ngibone ukuthi ayosho ngiyaqinisile kodwa ngiba nginakho nako lokho ukuthi awungeke kodwa lo muntu enganginikanga imali hayi senzeke nalo muntu lo hayi base senza lo muntu useyaqala ke naye wenza ukuphuzila utshwala amazi umuntu ophuzila utshwala ukuthi nawe uyafana nalo muntu odlelento iyadonsa wenza isikhathi sakhe asithandayo kaqedi kanti noma nje ufuna ukushaya wozofuna ushaya bese kuyaphume uyahambe akuzokwenzeka kanjalo hayibo umuntu useya lokhunje useya enjoy phela imali ihambe mfethu awakanginiki ngisho imali lo ukhuluma ngayo ngizobe phela ngingakuniki phela senganginiki phela fanele ngenze ngi-enjoy phela kanti kwenziwa kanjani kanti ngikhuluma yonke into ayithandayo dakiwe kufanele ngenze kanjani kanti hayibo mfethu imali yami hayi phela unasifebe wena ngijwayela phela wena kanti unjani wena ukwanti umuntu ufanele ungijahe sesiyalwa-ke manje nayo useyangilwisa-ke manje seyangikinya-ke la endlini yakho yabo akekho umuntu ozongilamulela lana ozongisiza sisoba u2 siyangijikela ngasafuna ungikhokhela useyangishaya manje yabo ngoba ngagcina ngayitholanga ngempela futhi yazi kunabantu abavuka ekuseni bevuke ngamaphoyisa emegcekeni into esuke zenzeke kanjalo umuntu omunye kuthola ukuthi akasazi ngempela enzani izolo so hayibo ndoda wena kade urepha la izolo kanjani akazi lapho simongwalinyazwa yini sesiyaphela nalesikhathi esiphongweni sasiyingane idlala ukusho ukuthi ukhulu ugangela impela okay mongathola ithuba ke ukhulume nabantu abangangena ezidakamizweni ungaphawula uthini kubona Uthi bengangena ezidakamizweni wena ufuna siphelele sonke ngalo msikani ngithanda khona wabakaza nje mangithi mina ungathini kubantu abangangena ezidakamizweni ukubayala ukuze bengagcini bewela khona abatshena ukuthi bayiphathe kahle bengabothathekile bengazenzi izinto wrong bangezwa ngabangani yabo
umuntu alalela umzali wakhe lalela umzali wakho ufunde uyimisele esikoleni uqede uqhubeke nempilo unganaki izinto ezibhedayo ungabukeli kubantu ungayifisi into eyenziwa omunye umuntu ngezwe ngomngane ngempela ayikho into ekuthiwa umngane ayikho into ekuthiwa umngane alikho iqiniso emhlabeni ngoba nami ngila umngane manje ufisa ukuthi abantu ukusizakala ngayo ufisa ukuthi ngiyeke izidakamizwa ngifisa i-rehab nami hayi bonke abantu basho njalo mina into esengiyenzayo ke manje serious sengiyeke ngithi angifuni ukubopha nje manje umuntu mayesakhuluma kanje phambi kwamehla abantu uyiphula imeni mina mhla ngempela umuntu mase ngimbothe impela ayifuna i-rehab ngibona ukuthi abuye njalo la elokho ezongitshela ibhodi ngicela ungangikhohlwa bhodi ngicela ungangikhohlwa bhodi ngicela ungangikhohlwa so kusuka lapho ukuthi nami ngiqale ngisukuma ndaba ngoba vele ikhona manje ama-rehab esengisebenzisana nawo akwazi ukuthi athathe abantu ahambe ayoba detoxa abalekelele like nje umancane ethi umancane uzule kuthiwa akekho ya umancane nonombuso abekho bahambile bayaphekwa basebhodweni manje bayaphekwa nina bendlondle nophapha ekhanda kamenzi awundaba kawulalela umuntu omemeza ngathi yakhala uyalila igama lami nguprofessor ngiyawamkhize ngidabwa kaNongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini kaMandlakazi siyacela manje ukuthi mhlawumbe usubukela umbukiso uyalwezwa kwazi ukuthi ufike la okhona nje manje sicela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell uma ungakakwenzi lokho sicela futhi abantu bejoin membership iyona ezosilekelela ukuthi sihambele izikole sihambe siyohlomisa izingane ngezindlela ongamele ziyithathe ngoba isigcino sakho konke bengayithola bese ngozini yezidakamizwa bedayisa ngomzimba noma bese ebugebengweni ongaholela impilo yabo ukuthi igcine isengcupheni mina njengoprofessor sengicenga